Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor uwajihunda uhunda mwe Komor makatika ondo na tsawanji tamkeinu anu wabu jundogo nze mwe Komor wakomorika umhane kawaida hundunga haruma zeri sala zangu kama mtosoni hezento za Kiislamu nimwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usiku leo inu rishelewa na msiba mziro o harmainsi ya ulaya. Msiba ikaola dhima urindito wenji hau hasonti pia sima Islamu wa Komor. Heleka fadziro la jiri haruma yensi ya ulaya inu haruma mjiwa mba o Toulon. Nungweka o bengeri la muhazinir lemewa shaika wajibu ripate zombo ili rijuzane jazinu haukayangi zozo hadharishana dongo hamada zinu zejiri la dhima haina mru yaskiti homo hauka msiba wajiri wa mziro zenongo zaelezi wane serikali ya ulaya kaziti nyangu ndio wajibu rijeri juzane letangalinu wajau ri nasuhilane uharmeja zinu ridoka na subra Mwenyezi Mungu yarito harmasta abusonsi pia bale kafali jiriziro. Handanindo tsanganyiha ribehe omhono watanga. Oharuma zefami zaho wandrika ondo wafariki osiku wa leo. Oharuma ya ajali. Yahe mwana mshwahatu wa mahamengo mirar na wa minane ya jito waho dirishani oharuma ya imeblo ya hahe o 13e etage ya dungana na wana wararu poharumwa na mfukare kaundo ya zaya ikao waka mwana wa maha sita waka mwana wa maha mine na mwana wa maha miraru ikao wandoa na ikao hawasekuwa hodirishani kabla ya ujitoa bahe ya wangarie bonsi wafarikiane dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanduanua kanome waili watoto na mnamana mshemzima wadzimane mzazi. Sonongo zinuzi jiri asubuhi ya leo dapre ya procureur ikao ndo ya toa information inu Rafael ya heya harumo mji wa Toulon ikaya harumo mraya ikao unumraya populaire da inuramba au quartier populaire ya kana wanada mwenji ikao mraunu ohamba Pont Caral iho Toulon. Ya asubuhi ya leo majirani wa juha heze rasasi za ze pompier ne polisi nanu wakamodirishani wakauoneza kaujiri no wakaujua horasi waho wakaushemeza bonsi yahe mana mshwahatu ikao ngaimkinishauka harma yensi ya Komor maususu harmashesu wa shangazija hazali haniha haruma wumji wa inane shangabu ambao kaya hazali haniha bonze suwa la Réunion hawu haruma tsindwa jina bangabu ambao kanga bandu wenji wa inane ambese kwa mji. Almuhimu manamsho atuoi hakawenshi haruma mji wa Toulon haka na umri wa maha mengomiraru na minane hazawa na mfuka rekao wanawanewa mwiso wombabambali owararuwa mando wombabambali utsimbaba mzima owararuwa mando ikao kwa jafarikiana ne dunia kwa jangri harme ajali inu wadzimana mzima ikao wanewa wombaba mzima shabo yavukande mzima shao wararuwa mwiso wafarikiana ne dunia haukamzaze hatendeha watoa hodirishani badala ya hizo zambao ka balkon ye procureur haonesa ukaya hajitoa hodirishani shahato wao wanarangu ikao ye mtiti hakana maha mirar adunga hakana maha mine wararu hakana maha sita harumwararu wa hafa ikao wanaume waili na mwanamshe mzima yabo ye mwane mzima mwananyawa nuwa mbaba mzima doko havuku engeno wararu wa mbaba mbali ikao banurizambao warengu wane hifadhi ya serikali ya ulaya wa warengi sheza zili hindi
zazilindo kaya zenongo zinu serikali ya Ulaya yangu ambao kaya hata haba sayinu kwa na ujua hemplike yani kwa na ujua hamba ukaya waka mru ya sababisha zenongo zinu hau yafanya krimu haruma zenongo zinu ka yende nda wasindiha hau yenda waka umani hau kaya haruma zen information ye serikali ya Ulaya walonio waonesa ukaya ye fami inu kwa tujuli hani hanambandongo tsoka yonsi ho serikalini sitanga abuza ukaya woshindana na wandu mathalani problem zao na mavuazen sitabu za ukawaparo fanya hila bahanu sitabu za ukawaparo njilana na tabu za hao harumwe fami kwa jahana problemu rambao difficulté sociali kaziti hau familiali kaziti aningizo enkoni c'est-à-dire kabajaparo fanya hasignalement concernant un éventuel difficulté sociale hau amical au familial somahani kazijaparo jiri yabo kwati na mbandongo ionesa uko wandu wanu waparo mana na wandu wabonze reka majirani reka wandu wa mjini iho walio kojo hambao hawao tsinde mbaba yaka yabo tsinde yaja wabili tsindo wana wao kabati wandu waparo sinyale mbandongo ya heza nongozini shazo nongo kaondo zione hao za hamba ne serikali ya Ulaya ikaonga zendo za tundwa Emmanuel kaya il reste à confirmer c'est-à-dire yemzadze woyinge mkini hao kaya hakana symptom ani hakahone sadalilu za mriakana tabu za wade wa ujufumo yabowo wamba ukaya zinu ziba kukazendeza tundwa zikonfirmewa est-ce que yabo yemzadze haka usuivewa donc ngabo element est-ce que yabo ngabo andu wakawona zila jisma za hemzade wazi prove waonesa ndongo za mfano kawaparo mona na mbandongo almuradi ye serikali ngwa ametoe pisti yokaya ye mzaze hari humkiniha hakana symptom ani haka umanifeste wanandongo wahonesokaya haka na problemu za hitwa hitwa shahura shaukaya haka na ujufumo kaudo ka depressive alafu depressive donc ngwa ambao kaya ngwa endo wazi confirme yabondo kababa ha ngwa jotsa he médecin traitant wahe ngwa jone ka haka harma centre ngwa jotunda ajwe ka haka usivewa eka haka na treatment ka urenga shao muhimu zenongo hizo zijiri letasila leo ya asubuhi uharmo mji wa Tulo harmo mda ya ujulihani hao wahanana damu enji ikao majirani wajuha ngabo wakaujua he mahiyo boya sazu babonso ando wakaushemeza wapare pompier ngabo wakaujua habo pompier akahuja ne lefijo haukaha tendezo wanao watitirangu hawasindi hao dirishani kabla rahaye jajitowa hodirishani ya zubabonsi yabo antu maiti nne ikao ngaba jofanya autopsi wajueze circonstance sha izozi baki homanga sha sisinga jwawe shihatu ebenge kwezi wa Komoro unumsiba mziro warihunda iloka fadziro bwanadamu ikao yansinu yonde hadisi njoka uyambabanu ngasi haruma situation lonziro yanzori nasuhiyane kwa ishio ngabo yambabanuka hakana wade wa mazetwani izonga mjoka uzija parce que justement banu ngabo nongo njoka uzisa leo harumwe mafundi wari soma obana haukaye mwana mshwa hatuoi hafarikiana haruma circonstances zokaya hajitoa dirishani yenowana si hamba mguna mrehemu raye rowana ngabandu banu hamba ukaya edini hansukaya heni mriajiua wasendi mron shanga mfikiru kambe senga bondongo ya mriajiua na yajiua ye mwanadamu hamadoi mgwajo mrehemu bawe msilamu yajito adirisheni yakana wale wa ujufumo tauma zetwani enda ya mramene hata yajifanya hizo yaboe haki yaboe kajakawaye wazungu wahe ana namna ya udona mza wandu hamanda wao wandu walewa wenda wafanya ajali ngamjwao keshimanga yabo mru amandu wo hamba balaka jakawaye donc uzepeniza hahe zoka zikasa wayani yezifungo za hahe za mriale wabani afanya ajali hau ya uamru zoka zikasa wana mriaka normal mriakane ankli ya hahe enda afanya itendo hata nyiwo nabanu ekamru mwabo nsijuma nunde afanya shetendwa yezinjo so danza mbebala kajaka wae shemjeni yetu amba balaka wayaka ufanya kusudi
donc ilindi ili wamlatsa ila piste ya humhukumu donc abahangara mbawe mafunduka mwanadamu hamade mwana mshwatu oyi ekaitsoka ko eli haka na mazetwan nenda akaufanya shetendo shinu ya uo wana ya jiuwe yekaitsoka ko eli haka na ujufumo wa hitwa yaboka jakawaye yenda akahuo wana ya jiuwe mwanadamu hamado yi osila muhansukendi okawo mru ya tsukawaye aye uswami hilwa hawabo ndo kabo ya azifanya abongo ndo mroni mana hizo ifuwa nadamu wadojo atse na ukaheni wakati wajandongo hamanda zinu mriarengo ni mazetu anienda msiruni yenda ya jitatambo iho ya hafa mfano hadisi sichamba balaji uwa abo wandu mratsi mswalie mratsi mombeba uwa hakafanya kusuli uwaji uwa na balanga bo circumstances zindu jina za ujufumo na mazetwani kao ya bwema nadamu wae kati wae haukaya handani de aferi yotsoka mriarengo wana ya warohitwa abo mrenda wati twenda eche hamandi zozamba ukema voisin iho wakaudo hamba ukabanza barindi niwe yakafanya zinu yatsofanya eche ngabo mananyasi atemanye haruma video kaya wadoka ama voisin hadodunga nemrumshahi webe ho analikodi hale ze ndongo zinu za vumbula zinu wakati wambeseka zichakaya ebenge handani ndo humombe ya maghfira nguya mtia harume mbebo ukaya ekazi jaruma circumstance hizo za ukaya hakana mazeto aniapiliwayo hau haka na ujufumo wa haja handongo hau wa haja hezi ya Mwenyezi Mungu bazo msipia mgude ufanyo yabonga nzao rihundena mnabanu mafundi wadwele zambabi wanduelewa wandati sodoka ne enyo kaya waji waka kusudi ye kazi jehali yo yama ezamarabidi do sana banu rinasuilana ukabanu wa Komori nga sarma tambu zinji monsijura maususu ngamjoka ya vrema explicit ngamjoka mbenufu arme emadainu wura wasuli harma daraja amade ni mwana mshwatu wo ya jirwa hitu woitsi wa mando woitsi wa bili zanongo zinzijirio woizanongo zinuzijiri ngazambao kaka na ujufumo ngazambao kaya hakana mazetwa ngazambao ndongozi njukashe twaka jakawishu yabomru hamaduo kamem kabatsimru tsolewa obahani ya wasuli yabo yetangabu ngasi harmansi ka uba Komori nganzomri ya shindaba haya jelewe siwa janirilo banu haukamru hamandu wo ekaba katabu hamandi zo yabola vima ikabidike baka mavuazi wakaujwaze nongo hizo haukama katimru jwe kachafuka ye batima wiyo andutsojo kanga bomdulo mwade harme batima inu rekawade wa mazetwani rekawade wa husana na ukawade wa ujufumo shanga la hakika botsoka wandu washindi wa remark kujambwe kaka usivewa tuo hakaya abo deno wana waeche wanafukare yo ayocheke jaka humsulaje kaumanje zazetabu inunsi nziro haku bwa Komori de mana ndingo mambianu kahewe na lisutene ya nebo nsijubani mana mru hamandu ekabilika hakana wananya hauma nanya yaka humbirili ya mtsana masihu rekama na maha rekama nanya ya domla liyabo yetumjwamba habari nezetabu hizo siti wazungu wandoko kawasa wala wabanu wenda harmaza epadi wobe harmaza maison de retraite wende wakaiho hasibabu ndikwa tsina wandu wanawonzawe ni mrasa huwange harmaindini shandongo hamandazini zamri akaonyeshi wae chamandeli zambao na nafukare njoko anaongo na baba wa baba o waili haukaye mzima hazoa no wane watiti ye mzima hazoa no wararo wa huu ewana baba Komori wa baba nuwa kaubirulo wana kaudo hunda irumbi shamzazaho wana hawa yakana uwade suwa wamba wa ujufumonu suwamba wa mazetwani watsodobira wakatata wakati watsojoko dorenga toa na mbabi watsomsulaje paske banuizo wizo zetabu zilobon sijumanu mbo wa Komori zonga zitsingo utawandu zembade hizo panunga si harima situation zero surtout anasho atungwa subise yobon sijumanu wanasha atungwa subise yombadezi njinga zitsingo mjamru heze tabu zilo harima nsini mrulo na wana wa ilira rangu zenongo kazitsuka nyangu yode mane sociologia ileza ukaya mru mzade ufanyo hazofa ye ani mzade ulonda anutufanya hazito tsindo dahoni uwozelera zahe zo dublo rahana mru fanyo hazi yabonze haukayeko tidera hedo tsojusa bala arrange ya juse bala ya tehula ya banguwe bala ya nzape hula yola halrenge msajajata hula ya mtitende haminye toaleta rende hula kabati mri ya joshinda wazezelera za mrumishe ufanyo hazo dahoni c'est-à-dire des femmes au foyer yo isa idekrive watsindasi izo zamba ne sociology ani omtwala wa mujtama
uonesa ukaya mrumshe uloho dahoni zelera za hazizahe zonde triple ya mruro hende hazini hakango fanyo hazilera ndaru ula lera nsanu ula mfukare ula nane uinjishenda ye mzale ya juara nguba asubuhi ya baluwa na wabe helekoli ya reje yanza jaranje hula ya rulaba ngwebala yende hula bala hondo mtitulo nde na udahoni bala inu wakati kutsende mibonsi hanya o mshanani hanzo abanguwe ya daje hula jao nganza shanje zedara ashanje zerido afanye jao ye kotidja ya rudapi halinde ule mrume ulo bonze ujo ekange waeche ya daro hende atsa ho wana ye viyopi ya wiyo bwa komori wa bwahi la adhima karindo kansbanur dekrive zetash menajeri za mrumshe dahoni izongi zobuna tsahula dhima makati nguko harmasusi ya haliyo kojo hamba mrutso ya andisa ya manifeste wade wa hitwa ya ruditse na agenda amba tsena ukahakana wade wa jufumo ijamba kana wana fukaro dahonaye chemramadu waka ufanyiha denge kwela kana wana nradu haziwa jomseda mbabi sha engwa mbwa mseda wata ndiboko singar jowo wana razaya abamu utsoka na mwana mramba kero watitira hano wahuda yoraba haukabo watitingo jojokanu wanatitingo wafanyondo ngo wafanya hila wajua kwa jahale mbetanda wafanya jao showa ndo adu hazuti ngo fikiri de mabebe honde huwa hundu neze guto zitandani honde angala hundu kwa tina nongotso tijue na telefoni honde waruma wakaha mabala wa juswa hindu wamizi wabalada watu anza wachilile telefoni wahotanda na kensi keti na mwanamme keti na mwanamshe wawongo upiri no blanze zanga hali ne zamarke ne jau wardatondo mitahanini walaro hatanga sisabili katsujulange ndabi yeze nongozi lobo nsijuvanu wizobo wa komoro zirende haubuna tsahu harmemesha majiro reashio hebenge ija wakati risane ridole wa circumstances hamada zinu sisi wandu aume karitsusu laje wa maana zenongo kazitsi nyangu hene mdungu anzavure hula o wanawarenda do bazi abasa yonde susi wandu adoni obanu kojo hamba ekamdu katsubiria hula ungubiro mbabi hau zetabu izo ngizo zinja kwa wana waongo osursu bao paske benge humambo kenda wafanye jao katitso zanze saanzao shabungu jofanye sajo kahanza problemu hula hambenda afanye jao katsuha ani ngasarma situation kao ala hakika longo hamanda zinu bwa komori ibidiri dwelewa ebengeza nongo za jirizini yunu msiba mziro haukaye mzade wotsu waka ufariki kajafari kaeche shahadunga na mwana wa mahamiraru mduna to imagine mru yaka ujuharenge mwana wa mahamiraru mbitse dirisheni ho 13e etage ya 10 ya mchilila zubebo nsi yardarenge wa mahamine ya mdunzise yarenge wa mahasita mdunzise ya waka uwajusa ya wachililia nge ya jitowe ya dunge nao ya fariki msiba mziro warihundra wa komori nyezi mguna ribe subira mgwabe famiahe subira mgwabo wandu wakaona emesilamu subira bazi nsinongo nyangu zonongo kao zo hafekto wenji wanahe walona mwane wabaki mgwawa be subira mgwawa jaili watitoka na problemu paske yotsi nyangu shangala hakika franchement ye situation hentinu ndemane kao zonongo zinu na zidonda wakati manadamu ya titodo garde nwanasho atuko eliwandwasha hatunungu konda aeche hamana na mrume haonotabu mbrato dofanya ye moyo kayami ntsanza ndolo atsena baja umamvumo ndunafanya analeshe twani mriatsa hemru bangarjoka kabati walobwema shatu tomweze nongozinu ambesez jodonda mbadala wekati mru andui boya hona waro anamwenda wato joju haudunge boya joka wetsi mnono sheitwa shama na mshaka wenshi wa echonda niho ladhima yuasubuhi yeze nongo wakati za kaujiri au ndo beya joshinda manahi abo ya juhe ya ishele ndongo donc ungebidio mfanye jitihadi ni wanashwa hatu paskar jauka ya zeroheza atune zanyu zoti sawa ndumshena roho nyangu ndumshengu kona hazizi njibanu ngari manona anyisi nderi tsungo humdansi noa na renzatu shasi kodi ngoro wanaero hanao shetsungo bakinao de mzade yokazi japaro jiribanu bahiwaru mwana mkomori yo washashi yuambe semzaze ngujoka katina mwaye katina nyumba katina karatasi ye wana wa konfelwe mbaba wendo mahakama wendo washindano lambare ngo wana shahe heli rijujua obana haini wakati ransi mrumshebanu sitso mransi no wana renzatu ye charge ile mbakia ye nyangunde kamra tsenda usiku arenge telefoni hapara wajue habari wana bahongwa huwao kwa tsu huona kwa tsindini na balaru dilijiri ensuanzo wajide bande bahe mashakamando ajina ndambo lande mzaze olade mbaba de tsuanza olajao zenongo zopia ngizo arma conflit bon si juvan donc unarifanya jitihadi ba komor
zenongozinu ni wanashwa hatu mfanye jitihadi zenongozinu zidoka msomo baba nuze tabu za hensunu wizo nga tsingota wandu itwa za hurwa kujwa memi hime loko moriri ndao ulohu no aweche no ulezi uwe mbabange mwade hula mzazenge mwade mwana maunge bonze olange hula ye mashaka yo pia ya ujaya hukutsu ulala kutsu ujuha hauka kutsu juango fanyoji ze problemi zo pia ngari yanshio hemi hima ya heze nongozari shaba shisonti pia tonku wandu nafanya jitihadi wandu anale shetwani jazinu mbratoka na mruadoshi ndanondani noanzana mbratoka na mrujodoro wanale kiyo no abana mdaaze bazeno ngozinu kazitinya ngutena ho mrujikimu yake waeche na wana mbati dono kabana bahajau bana minga mitranquilisha itwa kuno paroka tranquilisha hitwa haukeka ngao tranquili mrumo kakati kuno ka tranquili ho wana kuno ka tranquili hezilo komor sho harmazeno ngozinu pia emasulaha ya umbauka ya kerudo anyisawe na mru longo tsambanga una manzanu aho kopini au mana ni homana mengo mabwezaho huzundu zisambalo bango ni sambalo mjini yabo yondo ngonziro tena hala bunge bidio tsoka ne mrukaya mwelala ngamjo partage bazima mwejuha ngamjora ndazi bazima ekemru metsi mru mzadoka ujuha tsolo njonzi anierema hiyo yayo yemru kazi ngareza ho zingareza banunu kabati mrukana habamna tsahe mru mshemwema yatsojo munda baba hano kazi no karne jaboko kuna habango ndo atsahe mru memwema utsojo ko munda bahana banu zinulongo zendao ha epoku nalikubaliane si sabanga tsungono wana raza zabalende nditsungamba zendola zaba hangizo ndola fragile si c'est vrai que les zendola zo hamba gizo fragile chaque nde helizi liaba haukaya hindi haukaze generation walola nao habo wao nao zenye kumbi ngwajibi wao na rifanyeze mariage watoto wa 18 na 19 ans walozola yanga mfikiro wao wandu hatara hawatsu maizinongo zokaya vanumru angala mrumeja wao vanumru fanya jao wonga mlindoro jerunda ngwendi so silo tsokangwa jodo fanye weshi na nabo atabalo muhimu risaremo kumbiza ngozi njoma kiesi ni ziisa wana lao ndi warenge studio warenge nyumbango uyimo wazo wanolamba changer kushuntu changer minga mifatige pia ntu pia para uberi na nzonele pizza leo jao wenda abo baheni mruha dungwe grupu hakata abanga bwatsoshinde lokabanu mrumena mrumshe yo nongwe kawa sawafungiana shabala tujurungwa nzokene grupu yo college yo lake ne olise mke abo mtsodovu rahula minga midamino anzano wangu hunu mibangu hunu zendola za wana tukazitusi ebenge banu c'est normal zinu generation wababa hatu nwazaza hatu wastamiliana parce que malezi wahunda utide malezi ya leo sisi lijabatu wana baha simbwa tunga sinadamu ikaonge kao mbitsira hano wana haukaheni zaja mnugu twanza poyarele kiyo hurengo usiwa mbaba hupwa hula urengo usiwa mzaze bahori hula zenongo izozi deborde vazi ngasi harma problemu soif wanti juma donc mimi mikala wahamba parce que banwema na mimi nshudo tsunduze fikra zimindi ngani mlabiyonu kemsi kuna jokanti bang sifanya direct ya association faineka au yorende ya experience yangu ya kamili harumaze tangabuzi hunra o wanano walezi o wazaze ze tangabu hombutso zamana yake okale ongondo yafanya ndongo ya hunde dania ya tsonda pwema na balau wa jeno kwa pula shehitsana kabula wendini na monele judilo lilo moroho nila wazaza hatu no wababa hatu walobanu na asiba hata wagasina wanatu batuzeno ngozozi wa hundao yoketsi nyangu donc unarisani borlo harmansi ya shijen rifanye masulaha ya usana ricordone reshele malezi au kayani uonokaya si wandura lahu la ujahunu si tafauti no anaraza bana haruma ndongo zinji haruma mjibaliyo haruma hotsolekeze nyumba honda rombo wana wazalo amanga ndingo amba manga bahingo jone mkomori ya jabanu wende ushindo alekezale dahurana la naraza banu wanaraza banu ngo jonda balale koshile zimangilo sal dobelen zimangilo shumbani wojonda bala wende ngwaji zawo ndebala zengwatso zitswa zvuri za bonsiwa ele wenzao izoketsi na woya wanu izonogwe kauze raporo zo pia ngarero wangari banusi wandu kausunda ndo banuri partage watsingo ulitsa shemi hima huwa nanwari wafanya ubobol mwana woyi hani fanyaja baba namjoka ufanya ya mdumo yani fanyaja banusi si ngari garde anonima shaze problemu zilo bana ikao nusiatu si karanza jere expose bana sha suite ya hena mnamraka ojeleza wanu mrunda mrura ham konfiembano bana mfanyo si wasuliraja fulani mitsile mewa yemro ikaro harekade mrume rekade mrumshi nasire nasuhi bala mnyezi mgo yaja na ndola ulaka jajanio kijinga yaja na toalaka kajaja habari lo nane harudambari tsambaliane yabo mnyezi mgo hailo kanga bo kaijoka extreme wandrenda atambeashe
ya ahala bundo lawana rahano zingarale girilo kaba no musoma na nyaja we mananya hao wanako kondri la nafunya ndo tsawa nande malezi kama na utsingo joko juhatso ndambabana mzazi ngo armankode na mashindano yalaleha mabayamba bana mzazi yalaleha juhama bana mzazi yondo liko likati bien wala wampara ukawanu wandu mahodari kwa mundu le notisi hii haparahula hende hao ne assistance sociale harabi hezi lo daho ni pia mwero aze raporo kamtsanza mwende mjombe za kweli wanawaretenewa rudirisha meza hundamba waplacewa. Ça c'est dangereux. Na mjuo kanga sarma situation zero suite ya hezo nongo za jirizinu kerira milane si wakomori zanongo zinu nyi wanasho atunana nyi wanraume na mhui ye malahu na mhui wanasho atuwa lohunu walono wane hadi wana mramaduo yakana wana banu ekaka na wade wahitswa isopeke kandre haundu mrume hamlola hajoka hashindi haundu bakar sujozo jahendini yeka hapulwa wandu mfano hadi sibazo kiri shekange na mrumu asiste hajombali ya omwe yaone fundi hau ya mbema halende ya suanye ye mrulo wa iche mjokobo naji mrulo wa iche na anafu kare reka hamba apulwa mazeto ani reka hamba nge hakana wade wa hewa ujufumo wa hajartojo wa circumstance ndini ba miezi mwede ufanyo ye hajobona aje mrulo wa iche na wanamfu kare yabondo kinyumengu agraveo situation rudi reje izanongo za hezeni ya ambibu wakomoji suo wamba mazeto ani zanongo zongizo nziro halisi kabati mrondo komoraja banu hajana mhono mwema umdu ekesha akashijabere hale zitsonga litsingo ufauze nyilezi puha au jahunu na problem zindwa jina ebanza bari hiyana ye roho mbine no ofisidifu wakaya ulama na nyuhobenge wambaba mtima kojwamba jira na umro mji answanza ni mone ajaka zele brikali noda honi answanza ni mone ajalo ze manama answanza ni mone ajalo ze mbabaye answanza ni mone ajafa nyejawu zanongo izo zirende hajudi kasi hamado wananya siwa Afrika kawo woto jiwa zanongo zijuli hani hao zanongo zo zende zishumpiyaba hakomori kabati mwanzo one mananya ikatu dokaye ndia mkazeba oju baka twanzake heli yaliyo unumsuba mziro halisi alafu yode mana mimi kao zanongo zinu zo jalimante mimi ngambe horisala bana hakabanu le jafwa molama na adamu izo ya kusudio izo ndezi kaoje ahala bwezinji wakomori ngasina karne banu ribadili yetemu inu ngionde ngio vast ngamibuo ngamtsaho soni mwana ashwa hatu wadingo heza nana anyi wazaza hatu mfanyo majimba shuhudi yekamna ujwa maru hadingo iharme karne inu ya udoheze majimbo he daraja ila baba lilangera alimanteyo uharmo fusi difune roho biyahe ni mananya ye majimbo masamare ngarlo na mahamine ikawa leo inungo ndo aloze mwana halerka hona bwangu amajimbo banu ze salimu aliyamiri ze tishinda wapi wandu wakaweza banu wo utunga majimbo wabanga bwana harusi na bibi harusi arimaze njema abaha inunyi wanashwa hatu wazaza hatu ngamondo mazine majimbo ya wanaha nyuma lozao shabala ngondo arenge mwana anyi mhoyatsu kanzendo la ukebala utsompwano mwehansi hata na ruwe zina hurenge famia bwana harusi aribala ngabo yatsu kauyanza ukabala utswamba hata mrenge silo gazinji za utofisi diana izo ndezo nongo zilo muroho naho wakomori leo yezo mungu jori benuliaji izo ngazinji yawe izo ngaza alimenteyo eske bani nyinga mjirando kontema jimbo mlingozi na musalini mula parce que siri konsori shamrungu tabiho leo nitu johanzo anasho hatuwa heza watu novumba mzima njena bati vumba mndu wasane washanje mbabi kahuisha mzaza fulana mwanamme fulani tujua bingo behe ezetem wajawa nensuna kanzansa dola nitsambaja uwe manama ambaja umba renga mtsanza lejimbo litokabo litomsipuno mrema hata ashe na mzia baizo ngala aliment mimi alimwambione ngabano wa jeni walangu ashiawe majimbo heli rehezao wajono kasi tswando nza roho njema engotolo zema nendo wake ntsodo pazidwa wandu wezina no yondongo nziro na mzie mrejei harumazete muzahale bana harusi na swifula zenjema zahe bibi harusi na swifulwa wandu wajibiwe watsabuhe zila zaka za nyambi zila nejau izona ziba kidingoni haukabwe mruwae msamu mjibu rango samgwenda azumba zifanyi hao yapoko juma hizo atu kwanza zione wolangu jo hajau wabungo ko jau na tamu tsazino abaza slogan yazila dola rangu jonge shiji yazimgwa ikatsubari kaukazeni ya uzo kaziti nyondo mtsingwenda mtama jimbo ya utsodezana na uchumbulana na uchokozana na balamru wa dhahabu mru wa mapesa mrenge mwana mmena mwana mshi wala fami bili wabidi wanzane mwende balanga mtsingo tutsolana ule jirani kaja kahanza na balo mji piado wajua wahaja yewe jirani mzimatu kahanza no mji wajushilia duna wajushilia ye problemu ngionda mimi ngali mwambio nukaya wa komori risali badiliha zenia tibureni zirundao
yabo ti johanze kanga mjokubali mtafadhali mshanje dingohe majimbo yala bayala wayo nga usursu ya halimante ye shida manadamu islamu kuna ujoro hango ndo harmandongo na ekonomi saja jondo wafanye shatsuka ngondo akensuke concentré ushe majimbo ando atsodeza na bala na wala wezi nata bala ngo atsingozi na hegwagwagwa shakwa tuje reflexo ebanu koli nsojaro meshulahe mana woyi tijansi na ndongo banito sidotso shejirana wo mana nyabibi harusi hawo mana nyamzaza bibi harusi etsodeziwa izo ndezirbe hoban leo donc uzijasi bakukaba handungwa sokomor tuhanza ndongo bon woyamjo kaenda faransa ngondo ya hezele jimbalo ze mwana kana hamba ndongo tsotsunde yabo rashindana aina ni mkaze bahan haurosha ukaza baoju donc unarikera vikwezi wa komor riwasuli harma daraja hele wa ukaya yemio ya hatu ibadiliha yemkomori mjana katide mkomori mleo ngarishanga yao sazinu zijazende ziribalia hata regency hamanda yinu mkomori huno ekangu vumbulu abahamu yo vumbulu anjema haini bano ndo vumba mkomori weto mvumba hanjema sazinu iti wa mando iti wa bili wanashwa hatu sonsi pia rinja harma dega hunu wanangwa dhulmishao hatsoza majaya hunu ejirwa hitwa wala wanja harma tabia zinwa jina wenji wafamo pirizo izo pia kabati mru konsa jirande kontu kapuru kuwa de zero za hatu izo ne mashakarilo nayo ebenge kwezi kwa komor inute mwikaunso jolala bana ukainu nongwe kaonga mwiwono jau shanga mtsauwoni bakibanu toka ujotangani ahe mwana mshwa hatu rinasuhilane rimambie nukaya ni wanawasha watu mlo naze fikira mli ngwambanga rivumwao na mtafadhali msamega mvumwao ndunatsahe mru akena ikamru katina mwanara hamdunge waichondani yotsi nyangu tena hotolo jifikirilia nodwambo lalo lwaranja olwa ekamrondo mrare mela mrumango mruna njamba mratsorengeni hindu njamba mrarengeni mru rekama na mere kama na mshe shamdu na tsofanye minimum mrati tsorando la netso abansu hanza nsi prince prata nono tijao nduna tsahe mru ajoshinda wa shauriane beme shanga o maziro ngamonezi jiro hizo mru akana wanamfukare wa yeche yamba akana uade wa hitswa ha walamba apula mazeto ani kelke suweza ajiri shenge hakaye na mru leka mru wa mru manzo mru mhurumio hatsojofa sha panunga bamba ebadi nerenge mnungu tsordaja njeza zasa ya vanumnyezi mgaja na divorce uokaja kaufanya ndongozo kaya welo dhambi yamba mru na lola walola tondebani ujokasa wanaye ikahono kwa ushikotsuneha yabo yoyo tsinziro honda watsahe izo hata mufti zamba setwahira zamba ukaya waha circumstance bokomru mshe ujwa hende hafu sulu ndola kunatsoka botso na maundo hata emanamba kerufi wana hufa ujitowe nono shabaho kuna uje wakweleka kuja kubali itsondo leka uhusa huone mafuvo ya roha bonzerae jaja shabano wenji kuna ujua kwa wenjaba hani mru ngutsote mafure kande mru msherekade mru mme gasarma circumstance ukao o ai wamenyowema shamrati kensi jau handongo zinji ebenge kwezi wa komoro watukufu ngamjenda na uliaban na utaswa mahe kaitokati hezaji ekati tokea hama kalimate na tunjibiani rangwando mato andwash amtsao swama wa jau shaija wakati na mzane rambilane zekwelu kaya hewa komore ye situation isangendao na udegenere karito bakinensi ya hatu bomrendo atsojwangu fanyoje mraba takeroto bakihunu rahanenda iho shaye karudi tena ruwasuli har madala jamanda yin ya heze tamburo no bonsi juvan onradi tena wanji har mandongo za rohombi za utsoka ya ntsanza no neo la mtsutsa hajao yoni dayasa tsenekao ya bonga sar matambu nziro ebenge kwezi garjore jay har mamada zinraji na utaswa maha wakati kaudura mdengeyani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na partage message na ukazi darsa ikao ngizo muhimu sikaanzaneleze suala banu kabla rane jazia somahani amina suala nuzi sawa ndo heji ebalo ndo heji wanu na ze agence bangaru na wata wafanya udhulumi fuleo ndo pashila pari ngabo ala Marseille wajambilo kwa japashia udhulumi fuongo yabo tiono komora actualite wate hadisi wango yabongo babu hao mamuzi so suali ebanu nyi wandu mabazi agence sahe haji wapashiao leo yinu mwende bie mathalani ya kikawaida utendo maka ikaralizui jana mwende mkazazu ishini nvoju munde faida hani faida langyo halala ngyo haramu leo yinu mwende mwajirize loteli ni agensi mathalani mwende munduke loteli lo Madina hau maka ngyo mathalani 400 euro o wakati obaki hopi au 100 euro honde honjeza mathalani 20 au 30 euro ngwanzo faida yebale faida langyo faida yako eli hau yandrabo kangondo hasara ukaya rambilo kaze banki islamiki kabjaha entere yewe mru aja utsingodo tsaha mihaji no utsahe entere yeze entere zilangizo halala au haram manasa no gizongizo nziro hale ja njiarmo arnake ushanga tsingwambo ambongo ahuzao normali
haukawa ondwa hezo heji banu badala yoka hunu Arabi Saudite wa sakaza zenye shuru zao na zenongo za hao show aloko mori walo na agency na mniswamihi wabo kwa turenda njema nde manehe jibawe he yao haukandu ndombi watsahe faida za hao ya ila harama au ila halali bofula anulone agency ya hoenda zambi warenge mihaji ye biambazu hijana walo sungudi wambe biya ojahunu zuhijana ye kompanya ambazu hijana wenda wakazana zuhishiri ndubo juheni mtu au zuhikume bengera alishifu yezera alishizila ila halala au ila haramu ya mranzo ndebo kaburi juwa mtumu ya bidu msahilishe itosi ndo toke kaende hula ngwanzo afuele bekatu ushinda ondromi na shoni hadangu mbwezera alijana nende ya mfulie izo zinraji sha eyo haramu au halali sikanzani juwe rijoze nongozini wana mkomoringe na rongozi inji yazifanyo banu ya tsingo fikiribadende mizulma 100% hono wa juwa renge wandu na mjenende jau na balaula ujumotso arnaki. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.